Lisosia support a pabacado, lu or populi locasa yuak lucatake. Episu a sado who a suppo lui, pathea, mado to po atate, memelu or locasa atato tatho, do atato hotho a putike. Episu a sado lui a suppo quit diletis tap alon a tatike, qualon a taloti lo setike, dito nethu tapinota lenumetili. Do dito a thut a hatok will neta a put soda natige, do bobati nyaki no poquata pa, do no poqua a poquata patiki, munila the satella hori apula you are thick sa amenia pe you are sibaya, do opopa or mula you go, do you could do kana ole you could look at taddy to a kamalota plia to soda a ula hoko cler, do dito a kutholo a po alini lo. Ye mose sado hu a sapo hu to le nui. Dota koto to pani le yamalona le mumisatini iba oleneta kipuni lo. Do na bato ki no poni lile o. Do tu ni sin o le ni hipu. Do tu no pokle. Do tu ni milo. Do tu ni resete do. Na bakoto ta le agi aklo lo. Ye mo se sado ti sita asapoti si ho ti le ti si kui. Do tu ba pa po yita kato ile tu sa te ple apu. Do tu ki ta le. Do ki tisu do odi to akake thodi ta bole thu me abese atoni lo do tu ba solo ole thu photuli do tu ni sin ole ni hipu tu ne leta lekle pu tu ni mi lo do tu ni ge sethe do ne ba ka to ta le agi aklo lo si thopatra yinu si kho asapho lui patapata de ole apho de pha ba pakasi tete lo kwa le khiti so le yo ata si thopatra do agi aba do ata ma lo la le amawe de pha ni lo we say a sado yes lui a support sitter do no poni li ke tho yo apply abo khele do no pho atakuta phoni gdo we awe lo khitimite sado the support si lui tiliti si ye mimi neda I o ne so ne le tala na malo o le ne tinya le ami ato de pha aputike na malo tala mata a o ne tinya lo do le ne mi phodi photha lili ne tinya ta kwe ata so si de pha le aduku te kubana dilata uke khoki na leta na Yesu Christ akhoni thilo the you have to ta sadota asapholui yeta ta khudoni yena hula yepot pha leta mita to apune to oba not mi ba takuto do sado kisiki asapho khu shapodi phota le akle wo kopo ni tiki do tu ata pwa do ta ha pha do oba sithopatra yete si lui asapoti sita he yepote li the kana yeklu tiki yektholo thulata pli yani lo takuto do sado tisita asapho kisiki pwa agi he tata le apho de pha lo mimi pwata de ba pho asilo akhokho upasewe le pwato palo agolo wi sa ya sado tasi kho asapho tisikhui pwa mu awada kata wi thona di ya lemu mesatini atolo pakabo ba tinya pho khwa de pha le ne tamita to lo mo ksa ya kso ke akalukatha so ke pwa dokanata pho tileta leta pwete sunitiki amen